قناة الفوائد الفلبينية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala langwan tanudin na maturun aayab walang basagyang kai agawi akapakataling o maubulan a Ramadan na siyaw gawi o di na 10 gawi. Giyanan subulan a umanisar ketanu na masisinganin yan. Masisinganin yan ang mapadalam sa kanyan si ikulimo Allah subhanahu wa ta'ala gusto rilaian gusto kapakadaag si ikunar ka jahannam. Lioropan na masisinganin tanu ang maparulitan sa tarutok sa mga balas apang galabkan tanu si ikubulan a Ramadan. Na si ikudapan kapakatalinguma o bulan a Ramadan na napapang tumaangkos ka pagariya apag pamakinig sa giyang kay awasiyat ay malaon na giyang ginawa ko apang tuma ini puun ko agamatan agam Islam puun ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganiron mga rupin Allah subhanahu wa ta'ala ilutang kasuka pakitugtungan na ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim. Rawahu al-Albani. Miyakatitian ini ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apiteruian apiteru nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tigyan na mataan na sumanga galbak simba umbawa taan wa Adam na ipupuro si iku Allah subhanahu wa ta'ala uman gagawi si iku alongan a Khamis na daat terimaan a galbak o tao apapanpadnian si iku katutungan na ya papanpad si iku katutungan na ya miyak karera gini mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala au paman na sutaw a ini tolak yan sutungan inian na da baon terimaan agalbag o di nasimban yan da lalaw din hindi ka pamuasa da lalaw din hindi ka panadka sudin sulawan mga pipi agalbag yan si iku sulda pitu gawi na uman na Khamis ku gagawi na ipupuro si ko Allah subhanahu wa ta'ala sulangwan agalbag simba o di nagalbag amyang galbag yan na mapya na diron utut terimaan ame kasutaw na initulak yan sutungan inyan. Ikadua mga rupin Allah subhanahu wa ta'ala pangtuma apuun ko agamatan agam Islam narilaing kasupagaring ka Muslim. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath faman hajara fawqa thalath famata dakhala an-nar. Rawahu al-Imam An-Nawawi. Yakatitian ini ki Abu Ayyub al-Ansari amataan na tigyan aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan di kepakai si iku muslim uban yan tulakan supagarin yan sa subra sa telo gawi nasadin sa tao amin itulak yan supagarin yan sa subra sa telo gawi orian yan na miyatay kaya pantagan na kapatay sangko to abetad maanas kanya na itutulak yan supagarin yan na pakasulid si iku narka natanto din panaya ko marayag a hadith. Ikatlo mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala apang tuma apun ko agamatan agam Islam puun din na kino ini ko hadith o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pang tuma ini asuka piya-piyai ko paparangayan. An Mu'adh bin Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul fadail an tasila man kata'ak wa tu'tiya man haramak wa tasfaha amman syatamak. Rawahul Wazir al-Yamani
rawahu Ibnu al-Wazir al-Yamani wa 'inda riwayat as-Suyuti wa tasfaha man zalamak. Miyaka titian ini ku Mu'ad bin Anas api teru Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam makalelbi ku mga kalbihan nasuka pakai tutungan ayaka ko tau ini tulak kanian gusuka beging ka ko tau adikan yang pembegan gusuka napiing ka ko tau pembinasaan kanian samarata. Si ku isa riwaya Suyuti na epiteru yan nasuka napiing ka ko tau upaman na lialim kanian. Miyak kareraya upamasagyang ki hadith ainu sayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumapi apa parangyan pinaka makalelbi din kulangon mga kalbihan makarimul akhlak sumanga pipi apa parangayan sa suatigin ini tulakan yan tunganing ka ini tulakan yan nading ko nuto paman nakidian sa pakapakai tungan na akong din na itatarus ka din sa ding kaptepedin sudinyo di kapakatungan na ikadua na tigun nabi abeging ka mabaluy ka akawas ay mabaluy ka ang maginawa si ikutaw adir ka maginawa kap maging ka si ikutaw adir ka pembegay ikatalo nagyong ko ta kanapiing ka relaing ka sutaw au paman na pimbasaan kanyan sa marata so paman na barang naptero niyan ka marata na yad na mapiarkan na relaing ka pen agyang ko ta ataw natanto din aya kumapya si sagyang kay masatano di tanugi parirelai sa depan kapakataling ubulan Ramadan kalo atariman wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga galebek tanu ang mga pipya ang masisingan in tanu penggelebkan tanu sagyang kay kapakataling ubulan Ramadan saken so pagarinyo Abu Hakim Jamal Pendugar awata ibarapan tau bukwa si ikulangwan o mga tunganay pagarya bulewka waden adan yu kaswatan rakan mapayag anta ka masulan apuun si kugalebek udi nakatirwakan na pemang niingkurkan uto arila na bilaks sa klidenta sasakan na inirila akar kanudin mambu sunganin ang mapayag masulan apuun kugalebek udi nakatiru ada kenerkanu kaswatan napakan dudeng warkanu bukman salam saya mamanan yan asok kalilintad gudak karero ginawa na mambagian nyo langon amang atunganay pagarya bulayo ka. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.